Ngqongqoshe wezulu Wena Phila. Yes, Lord. Oh yes. alabelibanzi. Ngqongqoshe wezulu Zulu. Wena phila. Yes, Lord.
asimeni ngetinyawo uNkulunkulu wethu umbabe wethu akekho lonjengaye kude namunye locishe abe njengaye umile kude phakathe emadolonga akhothama phambi kwakhe tilimi tonke tivume tithi uNkulunkulu emadola labasezulwini emhlabeni nangaphasi kwemhlaba aphethesha igama lakhe ekuseni sawubeka yena umsindvo sizuyesabeka ngivusele nonke ngiqale ngekuvusela bukhona basekhaya ezulwini lobukhona kulendzawo bese ngihlonipha abafundisi bethu labakhona ngihloniphe bodzadzewethu ngetigaba tente kwehlukana nemahlelo ekwehlukana sanibonani you girls eksene egameni lika Jesu sanibonani bantwana baNkulunkulu eksene sanibonani bathandekayo enkosini laNjesu hallelujah hallelujah Jesus hallelujah hallelujah Hallelujah. hallelujah waze waba muhle enkulunkulu nalamuhla ekuseni ngithi thina labanye bekungavukeke siyamangala ukuthi yeheni wena nkulunkulu kanzunjani emuva kuvuka indumiso nasibuka etintweni nasetimeni lesengekuto umhlabelelo uyahlala etindzebeni tethu temlomo nasibuka embili kuvuka umhlabeleli lothi kukhona amadlelo angakabonakali liza ukhanya ilanga liza uphuma noma sangezama kwani usathane sowehlulekile already kunetintfo letiphathekako lesitibonile kuNkulunkulu wethu what we know is that abengakasho ukuthi kutawubalula but sathi kahle angeke ahambe nathi yonke indlela atosishaya atosishiya la siyekhaya la hallelujah we love you Lord we love you our Father we adore you ancient of days we bow before you now this morning you are our Father now this morning when I went bodzadzewethu kuthi emlonyeni wethu kuphume nale kumlona liphakanyisiwe kwenza onke amagama nawuthola isikhathi ubovele uthi Jesu Jesu
Jesu, 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 Jesu. Wasuyashabelela lomunye wathi ligama lelihle liyangenelisa. Emagameni onke lakhona ligama la Jesu leliphakanyisiwe kuze egameni lakhe ematfo. Hallelujah. Awu kodwa Jesu waze wabambe Jesu. Hallelujah. Naloqinile umbhoshongo uyahlasele. Yes, Jesus. Naloqinile umbhoshongo akawesabi sathana. Kodwa bonke abanethembe linja bayazihlambulula impela. Bayalahla konke nemithwalo lebabambelelako. Sizathu uNkulunkulu yena yedwa losincobela. Ngihlonipha abazalwane ngetigaba 10. Kuke kwahlabela lomunye umuntu wathi ungena nathi nasempini asinqobela phume nathi. Akavumi nathi uJesu hey ungena nathi empini ungena nathi nasempini asinqobela phume nathi akavumi nathi uJesu hey ungena nathi yena ungena nathi nasempini
Khona yena umuntu lohlele eceleni kwakhe. La umtshelele yena ukuthi you are not alone. Mtshelele lo munye ukuthi hey you are not alone. Kungene bafana esithandweni semlilo. What makes you think you are alone? Just because umndeni ukuyekele. Just because uva ungathi asikuthandazela ithembi. Ufuna ukuthandazelwa ngubani? Jesus. Ekubeni Jesu wakhuluma. Wathi ungesabi. Sengikukhulekele. Kuthi kukholwa kwakho. Awu. Kungehluleke. Uhlele eceleni kwababe. Interceding for you. Yeah. Usafuna ukuthandazelwa ngibala? Ho. Jesu. Emazulu emila khulekela wena. Wathi yes Simon 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 the devil so uqelile kukwela kunela. Hey. Kodwa ungesaba, I have prayed for you. Hallelujah. Bayekele bangakukhulekeli isuwela ukhulekelwa ngilongcono. Jesus. Usenda lo kwegroup kwesithi bazalwane ngithandaziseni. Wena uthandazelwa ngilabongcono. Hallelujah. You are not alone. Yeah. Uthi Jesu nginitshela letindvo khona ndawukwati ukuthi emhlabeni niyawuhlupheka nibe nelusizi kodwa ningesabi sengilinqobile mnele live. You are going through what your father has gone through. Uyasathi isiphetho sakho. Cheer up, sit at the edge of your chair. Uthandazelwa ngemazulu. Babe wakho ezulwini uyathi ukuthi ubhekene nawo. Hallelujah. Ungako bathi sebafakiwe kuleyo yamlilo. Usibonakala indvodza yesine. Yayingabakhokhi kulomlilo. Yayihamba hamba nabo kulomlilo. Jesus. Bolifunza kahle lungile ayizange ibakhokha. Yafika la ikhathi yahamba hamba. Yes, Jesus. Bendaliphutha bathatha Daniela bamfaka emgodini wedingwenyama. Azukhona. Kansuta ufika kuqala. Ungathi dingwenyama tathi Lion of Judah. Ngoba tathi ngeke tikhone kumudla. Udleki wena. Noma Sathana angazama kwani. Usilo loluhlobo lolutawudliwa sitha. Mina ngiyanibuda abafundisi ukuthi kuze kube nyalo niyihlabelelani lengoma lethi noma usiholele ehlanele ibuya usiphumisela ihlabele emathuneni kuphela. Yadla mina ireal. Singene kuloko lesingene kuko kodwa uyosiphumisela ngaphesheya. Hallelujah. Sanibonani bathandekayo ekuseni egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngithatha lelithuba ke nami bafundisi kubabingelela. Siyabonga bobabe ukuthi nikhona emkhathini kwethu. Cela manje sibashayele tandla bobabe nabo make bafundisi. Labakhona emkhathini kwethu. Jesus. Siyavuma imisebenzi ithechithisa but you always make time to be with us. Asikuthathi mahala lokho futhi asikuthatheli phasi. Siyangithanza kakhulu bazalwane ka War Room egameni lika Jesu. Mhloniphe ke nabo dzadzewethu bonke ngeluthi lwabo regular attenders nalabo labaqala kuhlanganyela nathi namuhla. Allow me to introduce iWar Room nganza weyabani la. Lapha nga mind your own business. Jesus. Beketelele mnakethu vele siyadiphaphela la. Ngoba kusekhaya kithi ngegama lika Jesu. Babe ingoma. Jesus.
Engikhonda kulo babemabuza umfundisi wakhona ube wathi akube khona phela lokwendako la ebandleni. Akube khona nje noma sengilokujayiva nje ke lokunenayo. Sitosale sikubekisa ngako ukuthi nangilovoshoka kakhulu. Kwaba lokhu iwar room solo wahlala phasi ke. Awusayaluki ke sowujake kutha kuphunywa baphangise sijake kuyowasha. Akusiyekele. Awu. Sishilo sathi sitawasha nasisuka la. Simane sale sithi nje nangu lethi kungaqala ingoma imkhanze estikini. Hawu kodwa Jesu kukhona amathelo angakabonakali ilanga kukhona amathelo Apostle Paul, Ephesians chapter 6 verse 10. Lomunye asivulele Judges tikhulu verse chapter 9 verses 50 to 54. Mineke ngidawufunza Proverbs 18 verse 10. Wathi bhala
Apostle Paul bhalela libandla laseFesu 6 verse 10 tikhulu 9:50 to 54. Ma worshipers ngicela kusuggesta kube ngini le ndazivunzela ngoba nisembobheni. Sitawukuseke kulabo lababhalako sigcina nga Proverbs 18 verse 10. Allow me to take this time bazalwane kunincestela nonke etimeni lesengcakudo. Some of us silahlekelwe tihlobo tethu, people who were dear and very close to our hearts. Wakhanya kuthi babe so babitile. Sicela kunincestela botsatwethu nebanakethu kuloba buhlungu lenenga kubo. Sivumeleni ke sisho nekwekuthi they are at a better place. Isini tinyembeti tisehla kodwa be comforted ekwatini ukuthi they are at a better place. La kubancestela nalabo labasagulelwa. Siyamethemba uNkulunkulu kwendlula yonke medication labanayo. Siyamthemba uNkulunkulu, selithemba ligama la Jesu. Simenani bazalwane emthandazweni wenu. uNkulunkulu akaphakamise isandla sakhe bantu bakhe baphile. The Bible says he sent his word and he healed his people. Chubeka usho ukuthi uNkulunkulu lo kufa kuyamgeja ngoba wena wathumela livi lakho bantu bakho baphila bagejwa kufa. Uhlale kuthiwa umuntu ugejwe icomputer singenelani ngoba babe sebakhona kuyiprogramma again, but lo akanawufa ngoba kufa kuyamgeja. Ngisini bazalwane etimeni lenibhekene nato namhla ekuseni ngibe ngaphambi kwenu to say ukhona uNkulunkulu. Ligama lenkosi malibongwe. Congratulations ke worshipper lo safunza Ephesians 6 verse 10, Judges 9 verse 50 to 54. Dawusekugcina Daka 18 verse 10. Jesus. Kwekugcina qinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Kwekugcina manvombatana nabobhuti baka war room. Sekwendeke nje konke. Qinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Judges Masinyana Abimeleki wabita ludzibi lwakhe wathi sheshisa ushule inkemba yakho. Sicale ku verse 50 Mlondi. Abimeleki wesuka lapho waqonza eThebesi nayo wefike wayihlasela wayithumba. Nongo kekhathi kwaleli dolobha kwakunembhoshongo loqinile lapho kwakubalekela khona abantu baleli dolobha babhaqe emadoda nebafazi batikhiyela ngekhathi bakhuphuke bayawuhlala etulu esiqongweni salombhoshongo. Abimeleki wesukela wona lombhoshongo wawuhlasela kodwa wathi asasonzela iminyango wawo lombhoshongo athi usetawu lumeka ngemlilo. Lomunye umfati wehlisela lenkulu imbakatha yelitshe ethi kwenhloko yakhe yabhidlika lukhakhayi lwa Abimeleki. Masinyane Abimeleki wabita ludzibi lwakhe wathi sheshisa uhoshule inkemba yakho ungibulale kuze bangasho bathi wabulawa ngumfati, kude bangasho ukuthi wabulawa ngumfati. Ngako inceku yamqedzela wafa. Ema-Israyeli athi kube abona ukuthi Abimeleki sewufile aphuma atibuyelela ekhaya. uNkulunkulu
Siyabonga ukuthi lishintsha indlela besicabanga ngayo ngenxa yezwi lakho nangenxa yegama lakho manje naphakade. Amen. Namuhla ekseni bazalwane uvula umlomo wakho uthi nalomcinile umbhosho uyahlaseleka. Umbhosho uyahlaseleka. Bese uthi kwakukhona nomunye umfati. Umfati namuhla sitokhuluma ngekuthi udzadzewethu asicineni. Because imibhoshongo iyahlaselwa. Awu Jesu. Akuhlaselwa loncane noma lomncama noma lowonzile noma lodemandla. Kuhlaselwa lonke lihlobo lwembhoshongo. Look around you. Look across lala uhleli khona. Loya lomthanza kona lomenvishako has a story to tell. Loya lombukako kunesimo lakengce kuso nalakenga kuso nalasata ukwenga kuso. Kungako ke namuhla sitowuncengana bodzadzewethu sitowumasajana kuthi qina. Kuba likholwa akukwendi ungavelelwa dimo. Kukholwa akukwendi siwela ungengce timene. Lokuthi usinzisiwe ebandleni lakini uphethe bomake uphethe bobabe akukwendi ube exempted from le timo sathane lakati cithe nakangaka. Oh Jesus. Ligama lenkosi malibonga. Hallelujah. Namuhla sitowuthi qina ngoba noma ngabe ungakanani imibhoshongo yonke iyahlaseleka. Jesus. Namhla ekseni bathandekayo kafishane bakhona abafundisi batasithandazela bese sesiye ekhaya. Uthi lamhla lomnye umfati nakadibuka ukuthi sifike nini la? Sifike njani? Ngifike njani nje la? Mina ngiyamva lo mhlabeleli noma ngakholwa athi mina nganginge nje. But every single woman ahleli la uyadibuta ukuthi kwendekane noNhlanhla. Ngimkhonda kangaka uNkulunkulu. Banele ngikhokha tinshumi nakangaka. Ebandleni ngiyaseva to come right. Nakungekho mina ngingibuyisile kuyabonakala ukuthi angikho ngoba umsindo wami ngihambe nawo. Kodwa kwende njani eNkulunkulu? Ndowuthi ke kuwe namuhla futhi qina mshana wami naloqine kangakanani umbhoshongo sitha siyawezama. Jesus. Sikahleke babe mabuza simandombadana phasa loliphahla sonke sike sapheka nge3-legged abathi nabaya ulethula Thembi baliphakamise nje bemile kuyasinywa la ngapha. Baqale bakhweshise tinyawo tabo liyasinza lelibhodo. Qina dzadzewethu so that lesimo nasikufikela ungasilimaleli. Jesus. Hallelujah. Qina dzadzewethu naloqinile sathana uyawezama. This is a popular story, a story that we all know. Kodwa lengikulandzile kulendzaba ngilokuthi lomunye umfati. EBhayibhelini kunebazalwane lababitwa ngemagama kwayena Abimelekh ubitwa ngalo. Kodwa ligama lemfati lwangena embhoshongweni nembakadza is not named. Oh Jesus. Akungakuhlukubethi ke lokuthi ukhonjwa ngenhloko. Akungakuhlukubethi ke lokuthi abasakubithi nangekuthi ungumakuwabani. Akungakwenyanyisi lokuthi awubitwa kuthi ungubani. Oh Jesus. I have seen women in the Bible. Their names are not immediately mentioned. Oh Jesus. Kodwa uNkulunkulu has used them in an amazing way. Hallelujah. Jesus.
kunelichunge lebafati lenkulunkulu abasebenzisa la emagama abo nathi siweva nganaba bafundisi sebabuya ngale kuma commentaries kuthi wo kwakungiJacobat igama lakhe kodwa iBhayibheli encwadzini ya Exodus lithi kwakhona indvodza leyathatha lomnye umfati ligama lakhe alishiwo kodwa kunetintfo lakatenda konkulunkulu ngalomfati loluswane lwakhe tisabulawa tonke tinswane lwakhe yelize luyagcineka luyalondvoloteka uyawulufihla emsenzeni wemfula lenina Moses should not die kunenjongo uNkulunkulu lanayo ngaye Jesus. Hallelujah. lomunye umfati uyaphuma umkaManowa sitshelwa ngalo Manowa indvodza yakhe yena sitshelwa ligama lakhe kodwa ingilozi iqhamuka kuye ithi lunga yebo kuyatiwa bowungenamntwana kodwa sawutawuthwala ubosisita ke nange ma specifications ngoba unawutala an ordinary child kwakufanele ukuthi umkaManowa nakubani ligama lakhe singatshelwa kodwa uyawuthala Samson indvodza letelwe ngeplani yaNkulunkulu khona ato ukhulula Israel kumaFilisti. Oh Jesus. Forget your status. Hey. If they don't observe it khohlwa Igama lika Jesu. kukhona uNkulunkulu into lafuna kuyenda ngawo. Yes Lord. Ligama lenkosi malibonga. The woman by the well asitshelwa ligama lakho bodlamini bakushelana sebabuya ngale kwathiwa nje kuthi ngumfati loyokhemandi bonke bafati nabangaye emfuleni ngenxa yesici lanaso ngenxa yekuba marginalized kwakhe kodwa God used the same woman kwaphenduka abantu Jesus. uNkulunkulu Jesu nahamba zanga yaluka idolobha lonke wafika kuhlala lapha eceleni komthombo ngoba bekade kuthi kutawuthi umfati an unnamed woman whom I am going to use yehe letimo lowenga kuto God wants to change or wants to use you to make history wants to use you to change history yakuleli khaya lohlala kulo vuma mntwana kithi forget about being named. Oh Jesus. Ngemalanga sifakaza ngemfati weMopo umfati weMopo Philippi ligama lakhe alisiko mcokwa lokumcokwa ukuthi kwaba khona umfati lothi nangingamane. We are learning from these unnamed women in the Bible. Sifunza kubo the Shunammite woman, rich yes she was, but liphi ligama lalo muntu do name. Oh Jesus. Kulesimo lofakwe sitha kuso allow God akusebenzise kuguqula ihistory yalendzawo lohlala kuyo kanjalo neyakho. Thank you Lord. Ngoba dimbili tindvo uNkulunkulu lasebenzisela dona simandvombadana either to change history or to make history. Kwakho uguqa phasi ukuthi ngingakuphi mina eNkulunkulu. Jesus. Ligama lenkosi malibonga. Wethembekile eNkulunkulu kaNamani kufika indvombadana lesigcili towusebenta la ekhaya ayinaligama. 2 Kings chapter 5. Unnamed girl. Kodwa lo ntombazana sada sida tindzawo takhona sashanyela uyambona lo baba wala ekhaya lo Oh neleprosi Jesus. ngalelinye langa uthi maye inkosi yami ingayale kithi nemprofeti lo ngamlekelela. It doesn't matter ukuthi bathini ngawe mina ngidowumemedela ekuseni. uNkulunkulu wants to use you empeleni he is already using you to change or to make a history. Uthi Jesu uthi uNkulunkulu hamba ngilayeda umfelokade. Some of these women even materially asitshelwa ukuthi bebanani
bebangenalutho because uNkulunkulu wanted to change their history. Ubothi ungasusa letandla enhloko lotethwele bese uyakhumbula ukuthi God wants to use you. He is actually using you. Hamba Elijah mina sengilayetela umfelo kade. Akasho ukuthi udamkhanza apha akasho ukuthi udawucocotha Jesus. Nakathi ngcwaya Elijah nangilomfelo kade. Yeah. Wena ungacabanga ukuthi it was about feeding Elijah kaNkulunkulu ufuna kufakazela ukuthi ngiyindvodza ebafelo kade I want to provide for this woman but ngicela manje avume kondla inceke yami. Hey. Wazwa abasebenzisa uNkulunkulu bafati. Oh Jesus. Can you not allow him to use you namhla ekuseni? Ngegama lika Jesu. Inkinga ngeke ehle phela yena edela amabuza ngoba nasehla sewulandzela ibandla lakhe akithi. But between now and then he wants to use you to win all the territories. Thani lo munye umfati. Ukhona umfati lotibudako la ukuthi ngifike nini la? Are you aware about that ukuthi le tindlu lesenza ukuthi we don't see them coming at khatsini etinyenti. Uva nje bathi uganiwe. Oh Jesus. Hawu lo muntu. Bathi uvuka lakha ongemala ngapaqiniso ukuthi uganiwe. Bathi udlala ekseni nemina nzamba amayebo. Hey! Oh Jesus. Johnny, I didn't see it coming. Kungalesikhathi seyivelileke lenkulumo la utawuva uthi shano man. But we don't see it coming. Kushito Elisha nakushona umfati wemshunemikazi wathi uNkulunkulu ungifihlele lokho. Ngiyacela chubeke nje asifihlele khona sitothola emandla kuye. Jesus. La sekwatini ukuthi nalokucinile umbhoshongo uyahlaseleka. Uva nje bathi tethwele njani? Engani lama biscuits laba wasebenzisa kuwathatha every month kodwa yona itethwele. We never see these things coming. But asimsole uNkulunkulu. Hleze nasingakubona kuchamuka singafa. Kungakho ke sithi namhla ekuseni asicineni. Yeah. Yonke imbhoshongo iyahlaseleka. Usahlaseleka khumbula labantu labala emva kwakho ngicela bangawi ngoba wena uhlaselekile. Oh Jesus. Labazalwane labakuthatha wena ngeesteem lenkulu ngicela bangawi. Ngegama lika Jesu. Understand that they were 3 when they were put in the furnace. Abonakala hamba hamba. Nakube sisemile thine nawe ngilokuthi ungene nathi. Yes Lord. Indzaba ya Abimelech ngabe ingakhulunywa ngibani ngoba mina sengifuna sithandaze. But my Bible records uyamkhumbula ukuthi ungumsa wa Gideon. Umlomunye webantwana labanyenti balendvodza. Uthethe bukhosi ngendlovu yangena. Ubuthethe because he killed 69 of his 70 brothers. I mistake yakhe bafundisi kuthiwa abebashayele ejele. Oh Jesus. Kuthiwa bebangqangqadzele ejele. Kanti thina nani lithwala lisholo kunye kithi. Jesus. Uthitha sabuthethe bukhosi. WaseNkulunkulu wehlisela moya lomubi kuye. Sive saseShekhem samvukela samhlasela. Kodwa ke ngalokuthi sichwaka lithi iBhayibheli lami wakhona kubabulala bababanene. eShekhem in particular babalekela etulu engungwini thide embhoshongweni thide bathe babangena bethi bangangena bese yena Abimelech ufika lapha eminyango ubeka tinkuni takhe emahlahla akhe uyabasa indruthi ichuphuke iyetulu bafe bonke basuffocate. Isn't that what the devil is doing to us? Oh
Jesus. Sathane wathi kahle kuthangeka sakuthinza wena ungetula kulenye level ake ngimemetele lenye level Yes. lamuhla bomake labathi awukhona kukhuphuka embhoshongweni baphethe imbakaza yabo Jesus. bomake lekufanele baqale ku-operator from a different level tintfombi tethu lekufanele tiqale ku-operator from another level ake ume kushisha lapha phasi take the bag iphakamise. You can't fight a snake lapha phasi kusekhaya kubo. Hawunawulwa netinyoka lapha ti comfortable emhlabathini. Yenyusa the level of your faith. Yenyusa the level of your faith. Phakama kancane. Jesus. SSD 120 DM. Nissan SSD 120 DM. Ngiyacela dzadzewethu noma mnakethu mane uye ngasemotweni egameni lika Jesu. Jesus. Ekulweni tinyoka lapha. Sidinga kwenyusa ilevel. Jesus. Imihla nemalanga your level of faith idinga kuphakama. Uthi lo mfati waseshunemi nakabona Elisha enga lamanye mahumusho athi he could tell, she could tell, lamanye athi she knew bese kuba nalelinye lethi she perceived ukuthi lo muntu waNkulunkulu wehlukile. Sasidinga nyalo ku-operator ku-level ye-perception lesekugcineni so that tokwathi ukuthi na uhlasela umbhosho ngeni yabayaba. And the Bible records ukuthi abedla ngafika abashisele thousands of them would die. Ngaphandle kwalaba lebe babulala basemasimini ababulale basetindleleni lethi buyela emakhaya but iBhayibheli lami lithi eThebesi kwakunembhoshongo loqinile ekhathi nekhathi nelidolobha ngaze ngakhumbula nakubethelwa inkosi yemakhosi uJesu ligama lakhe wabethelwa emkhathini kwetilelesi ngoba nguye lesinziswa ngaye. iBhayibheli lami lithi ekhathi nelidolobha was one of the strongest tower lekuva ukuthi Abimelekhi uyeda utawuhlasela nawo lo mbhoshongo nabo bashulungana bakhuphuka etulu nembhoshongo kodwa amongst them was an unnamed woman lowala kungena njengalabanye amongst those 1,000 men and women kwakunemfati lowakhuphuka phethe imbakaza hasi asitshelwa lutho ukuthi lo mfati wakhuluma nabani ukuthi ungathi ungahlupheki kukhona info lengiyiphethe Abimelekhi uzayidela inkani akakhulumi namuntu bafati ake nime kuhamba nikhuluma tindzaba tenu bathi nase banihleba bese niyakhala la Ayikosam. Jesus. bese zithi bayethe simakade zethula zethu sibeke phansi bayethe simakade zethula sibeke phansi sithumete
incwadi yesambulo kusukela isahlukweni seqala kuya kusesithathu. Jesus. uNkulunkulu uthuma umpostoli Johane esichingini sasePatmos uthi bhalela emabandla lasikhombisa uthi come here ngidokutshela naku ndokukhombisa naku lokwendeka nyalo. Jesus. Bhalela lamabandla uthi nasaqedzile ekhuluma ngemabandla uthi uNkulunkulu Johane come up hither. Khuphuka udela. Jesus. Kunendzawo le wonke umfati kufanele asuke kuyo. The time has come and the time was yesterday for each one of us kusuka lapha phasi uthi khuphuka ndokukhombisa lokutawukwendeka in your life, in your family, in your children, in your marriage. Akukho lapha phasi uthi nakhuluma uNkulunkulu John please come up hither. Khuphuka. Egama lika Jesu. Shito njalo uNkulunkulu nakakhuluma naMose wathi khuphuka uTenzabeni Sinayi nakaya umnika imithetho Israyeli kwakufanele ahambe ngayo. Uma sitawungena kulo nhlakanipho yakwathi kuthi hawumani nje ungene embhoshongweni ungaphathi lutho. Sidinga kushintsha kunetintfo lekufuna tisuke la ingqondweni yethu. Sidinga kuphakaphakama. Come up hither. Tell your neighbor come up hither. The Lord wants to show you what's going to happen in your life. Jesus. Jesus. Beka tandla uzubothuka imbandla solo zama ukukutshela lokutawukwendeka empilweni yakho. Cela manje ungikhuphukele uNkulunkulu utakukhombisa wena liqobo. Egama lika Jesu. Bayetha Simaga Uyangena lo mfati kulombhoshongo akamemeteli ukuthi ngisafe namhlanje hamba nami. Kunema responsibilities lesiwayekile sicabanga ukuthi abo hayi kune ethu. Kunema responsibilities kunetintfo leNkulunkulu ethembe thine ngato lizwe kodwa sithembe baba bemanyathu ukuthi dabo lalela. Take your control, arise and take charge. Khuphuka uphethene esandleni sakho. Jesus. Shusho nakubangithishela weliterature yam imagine lo mfati mane banele angena lapha embhoshongweni ungathi wakhuphuka kuthiwa kwakhushu kwakiwedulu wakhuphuka nabo bonke wayedulo ungathi ngimbona so uyajika yena khona ngilokhona Yabo. ujikiswa ukuthi sengifuna ukusebenza nyana uNkulunkulu so utakwenda umsebenzi. Ungathi ngiyababona bamkhweshela bangazami nekumvimba. Hawu kodwa botsathu ngete navuma yini kuthi nasingena kule timo bese siyeyama kuNkulunkulu bese siyahlala kuNkulunkulu ngoba ngila kusiphepha kwethu kuyawuqhamuka khona. Jesus. Wangena umfati embhoshongweni nemphakatha yakhe. This is not an ordinary stone. Kuthiwa nginalo litshe lakalisebele silisebenzisa kona sila. Kodwa nisasile senasilelwa indvodza esilungu wakuba nalelitshe la ngephasi libe likhulu libe lidzengelo lento engathi liyagubhagubha bese kuba nalelincane ke libekwa la ngedulu ngilona ke sasilisebenzisa our grinding stone, our millstone. This woman carried that kind of stone. Uphethe lona uyababona nje nemadoda ngiwathi kumbathi hawusafa namuhla uyabona Abimeleki ngabutawubona ningamuthi umfati mina kunendvo lengiyiphethe uyathi wonke umfati nangaphuma la athi inkosi sengidinga wena singaphepha nakungaba khona emantombazana ethu lamancane latawuphuma kulendzawo as we are about to pray lakathi anginawuhamba yaba kunento lengidawuhamba nayo yehe wehlile Davide wakhanza impi yasimakathe yesaba ibalekela Goliath angibathi bacabangane nakathi Davide angeke ngitembathe le tembatho tiyangehlula wehlele ndasi wagobonzela wathathe matshe lasihlala kunelitshe loluswela kodzathu awudingi support from your family awudingi support from your pastor awudingi kubekwa tandla phatha lakho litshe Sidinga wena Jesu Sidinga wena Jesu Sidinga wena lokwemfati ngoba wonke umfati lophethe litshe
wonke umfati lokhonda uNkulunkulu athi nabhala Mose athi lidwala labo halfa Yes. Oh. lokumnanzi ukuthi nabo bayakwati lo Yes, Jesus. Hallelujah. Dinga wena. abakukhwesheli ngoba kuyinhlonipho bayathi ukuthi uphethe Nkosi yami. Hey. Jesus. allow me to conclude not this morning Hallelujah. ngavuma ikhamba yaba Hey, Nkosi yami. ngavuma igcwalisa athi insongo emlonyeni wakho Yes, akube nendvolo oyiphethe Egama lo lika Jesu. kodwa lo munye umfati Jesus. ungathi ngiyambona uya malomake ahlola ukuthi ngidamshaya Yeah. yinye indlela inyoka leshaywa kuyo mayishaya emsileni dasilimalela funa Jesus. inhloko yayo la engakhona funa inhloko yayo la engakhona ngelivi loliphethe ngemlomo wakho ngelivi lelisetandleni takho Egama lika Jesu. khulula imbakadza right now. You are aiming at that Abimelech whom you know. You are aiming at his head. Vele uyikhulule ungamncenge ungayijiki kancane utawusuka ngafi. Yijike with all your might. Yikhulule with all your might. We are here namhla ekuseni sitawuthatha emandla ekwati ukuthi kanwena uNkulunkulu uthembe mina ngalo Abimelech lo jangaza emndenini wami kanti wena uNkulunkulu uthembe mina ngalo Abimelech lo wehla enyuka emsebentini wami kunabo Abimelech lesolo bangafuni kusayina on the dotted line wena uyabati Yabo. Oh, Jesus. you can't negotiate with the devil nonhlanhla that you should know by now. Oh, Jesus. You can't make mavimbela negotiate with the devil ngeke yena uyabasa lapha ubasela kusini konke lokungekhathi kutawufa kodwa lo munye umfati kodwa lo munye umfati Yes, Jesus. We love you, Lord. uyamathi moslo Abimelech lekufuna simshaye namhla ekuseni Egama lika Jesu. kungendeka kasiye munye kungendeka babili kungendeka bathathu sikuye ke right now ngegama lika Jesu Kristu kwaze kwathi angithi sukuma ume ngetinyawo and get ready esandleni sakho lunga esandleni sakho if you are right handed phatha fumbatha Ushala baba bayanda baba bakasuye. We love you, Jesus. unegotiator wena nesitha uSathane yena nathola sithenze sakho akana ukudlalisa and the venom will quickly get through your body lunga nembakadza yakho ekuseni enidinga emandla lembakadza utoyikhulu wethembe ile futhi
I conclude ungasahlali phasa lesa ukhona ngalenye langa kwahlaseleka Samson indvodza yankulunkulu kanzi indvodza leke yabulala lilayoni yona yedwa nje kuthiwa wathi nahamba nebatali bakhe aya eTimna kwaqhamuka libhubesi lijongwana lavele laconza naye nje ngoba kenu nje la utalwa khona lesimo sike siconzane nawe wena wedwa nasemendweni laba labanye bosisi wakho bakababelo omkhulu nababelo omncane kuconzane nelakho nje likhaya lamhla. I thank God for your right hand. I thank God for that stone that is the rock. Lona lelo litshe lelabliwa bakhe namhla ekuseni lisesandleni sakho sitawusebenzisa lona Egama likaJesu. Thena hlaseleka Samson. LiBhayibheli lami lithi wafika kuleli dolobha laseGaza kwase kuyevakala ukuthi ufikile Samson base balungela kumbulala bathe kuseni sinaye shaqa wevani in the middle of the night Samson woke up. He did not just wake up. Waya egedeni lelalungela ekhathe edolobheni wasiphula leligede wasiphula netimpanze talo wasiphula nemaphilazo wawathwala enhloko waya nawe nzabeni yaseHebron bawungavuma inisithandaze nawe namuhla kuthi Nkosi manungelekelele I need that power uthi kubafundi bakho bangasuki bangakemukeliswa emandla. The reason why ungathi sigidza ndawonye sitela amandla ekuba forceful sitela amandla ekwenta into ngenkani yaNkulunkulu. Jesus. The same Samson wahlaseleka labambamba khona bamkhuphula emehlo Oh, Jesus. bamhula tinwele. Oh, Jesus. We thank God for verse 22 Jesus. akuthi khona kodwa tinwele taSamson Tase tase tiyakhula. namhla yekuseni sengidothandaza nemantfombatana lathi Nkosi ngiside mane tinwele tami tihlume. Egama May likaJesu. I regain my power, may I regain the strength, may I regain the courage yekumemetela ukuthi wena uyinkosi yamakhosi noma ngihlaseleka akukaguquki lutho ku. Ayi. IBhayibheli lami lithi base bayamlanza bafuna ukuhlekisa ngaye. Ngicabanga indvodza lebeyinemandla kangaka yokukhunga timpungushe leti 150 atilumeke letisila tato atiyekele tigijime tiye emasimini sishe sivanze semasimini kodwa lamuhla hakana mehlo hakana tinwele kodwa lokuhle setiyahluma letinwele kwathi angimemetele kule ntfombatana lelela tiyakhula tinwele takho tiyahluma tinwele takho. Come, let us pray together. Wena lothi Nkosi mane umkhumbule kube kanye tahluma tinwele taSamson egameni likaJesu Kristu. Come with your tears. This place is too charged. Kuthi ungajika ufanana. Mfundisi bamabuza, come and pray. Wathi khalela Samson wathi Nkosi mane umkhumbule kube kanye titha takhe tathi ngathi ukuthi tinwele takhe tasetihluma and therefore his strength Simakatse unguso kwahlaseleka inkosi Davida. Ye wena sikhuluma yona lendzaba nalokuqinile umbhoshongo uyahlaseleka kuke kwahlaseleka indvodza nguDavida eligama layo indvodza lenkulunkulu athi the man after my own heart kodwa wahlaseleka. IBhayibheli lami lithite uthi asahlaselekile seyishile izikhi lakhe asakhalile nemadodza sebaphelelwe ngemandla seyamadodza asakhuluma ngekuthi asafuna kumgcoba ngematshe kodwa David strengthened himself in the Lord. As you are kneeling down there my sister usephethe lokho lokuphethe leyo mbhakadza loyiphethe yaNkulunkulu, be encouraged in knowing that God is with you. Ayi.
wena lo sowulapho saluguqa la ukhona khona Awu simakathe. esandleni sakho kunembakatha Awu. loda yehlisela ithi kwa Abimelech Awu. iBhayibheli lami lithi wathi khalela Abimelech wathi yehe mane salumbulala kungaze kuthiwe ngibulewe ngumfana Nyanzelelo. lalelani yebafati ninemandla Uyaya. unethembile uNkulunkulu Ayi. ngabo Abimelech in your life unethembile uNkulunkulu ngabo Abimelech etimpilweni tenu thathane amandla setihlumile leto tinwele musuti bukela phase arise young lady arise for the Ayi. glory of the Lord is upon you. Ayi. Awu. Mane sale umcedzela kungaze kuthiwe ngabulawa ngumfati dzadzewethu make history before you are recalled home dzadzewethu change the history of your family wena esandleni sakho Awu. Awu. wathi umhlabelele noku baziwa wena wethu asikhe Jesu Kristu elemandla wena wethu babelo inkosi lenhle nalethembeke njalo sibonga babemandla namasha sibonga babehlunyeleliswe mandla sibonga babevuselelwa babekabusha babekhamendeka Jesu Kristu elemandla sibonga babekuvusa lihlobo lwebafati babelolta ukwethwala iphokotho kulethwala lolta uthwala emandla ekhama lika Jesu lolta uthwala luqhobo lwangasenhla lolta uhamba ngemagunya sekhaya babekhamendeka Jesu Kristu elemandla sibonga babevusa banqobi ngetulu kwebanqobi babewethulwa kwele babekhamendeka Jesu Kristu elemandla sibonga babe to raise a generation that shall overcome every situation babelome usathana hlasela nome madimoni ahlasela siyanqoba nekunqoba ngaye lo wasinqobela babe siyabonga Nkosi lenhle siyabonga
Nkosi lethembeke njalo siyabonga babe egameni kaJesu lesule mandla sibonge mandla sibonge mandla sibonge mandla sibonge mandla babe ngegama likaJesu sibonga kunyeleliswa sibonga qiniswa babe egameni kaJesu lesule bonke lesiyabonga Nkosi lehle siyabonga Nkosi lethembeke njalo siyabonga sibone mandla lamasha babe ngegama likaJesu sibonga babenzi kuko konke hlaseleka kwalabangcwele bakho namhla babe ushintsha umlandvo dala umlandvo lomusha babe egameni likaJesu nalebe babukeka bathelelekile wena babe uyanqoba phala umlandvo lomusha babe egameni likaJesu sinqoba ngemandla ekhama lona lothwale uthithe wena uNkulunkulu lingemandla ethu likuphila kwethu babe egameni likaJesu ngamunye ngamunye yebabe esiwarise ngapha una inzawo yenkulunkulu ethu longcwele esiwa-changing levels esiwa-changing dimensions siyanqoba yebabe siyanqoba babe wethu longcwele Etimentonge babe egameni likaJesu semukela kwenda kwakho semukela kwehluka kwakho semukela umlandvo lomusha babe egameni likaJesu uNkulunkulu wethu longcwele simnika ithuba lonke egameni likaJesu awushaye idandla awushaye inkosi awushaye idandla awushaye inkosi awushaye idandla inkosi yasezulwini uyishayise komhle komuntu lothole yakakhe impokotho uma losukuma la sisukuma negameni lamandla sukuma ngegama likaJesu siyanqoba ngalo